Siyaluchisa. Riyadumelisa. Ngebizo lenkosi. Kalina la morena. Amen. Amen. Ngazi. Akitsebi. Kengenza ihubhululo. Research. Kengenza ihubhululo. Oh, kile ka etsa research. Hayi elikhulu ni. Ene le bothata. Hayi elikhulu bekuyi-sport research. Oh, ene le sport research. Hayaka yaba. Hayi long process. Hayi yaka yaba the process. Some of the youth complain. Batho ba basha ba ya complain. But i-administration ye-youth Bare administration ya batho ba basha. ibonakala ngathi weak. Bare bonahala ile ye bokoa. Cause ithatha yenza intwende. Because it's ya ntwetelele. Into Ntwetelele. thatha ama-hours amaningi kakhulu. Oh, it's ya di hour tse ntsi. Oh, mara nawe senzeni irhubhululo. Now can say this investigation, the research. Oh, le wena etsa Nawe jwang? senzeni irhubhululo. Ke tse the research. Mabatsho njalo bathi bakhaza futhi la. Bare happy ho ba bata mo. Manje bathi thatha intwende. Bare happy le etsa ntwetelele. I-admin ke yena ukuza next time. Bare admin ye ya batho ba basha next time. Ibo correct ama mistakes. No lokisa di mistakes. Akinento eziningi mina. Na ha ke na tse ngata. Akinawo ama-pipelines futhi. Oh, happy na ke na di pipelines. Into zequbuthu ezikamasana abo. Na diqubuthu ke tsa ntate moruti ba sana. Sizwe zami. Ha se tsaka. Mina nje kwi-engagement Nna ke tlile fela for engagement. sinabanje i-couple. Rena le ba babedi. Sinalapha sinophrithi Simelane Rena le Pretty Simelane wakonongoma. wa Nongoma. Bese sinoJuly umpostoli Rena le July Mapostole Hadebe. Gadebe. Bazofaka indandatho. Ba tlo tsenya ring. Indaba yami equlo lam njengobabaza Jesu ngoam indaba yami equlo lam njengobabaza Jesu ngoam.
abezi njalo babantu abakhulu labekubambisile sibandeke kulo bazofaka indandatho nakusekakhona hawusawubona ndoda hawusiyabikelela indaba Smelane. Zathi mazithi indlela eliyale Basmelane. yena ke lo apostol lo Okuyena ngupastor. angifuna ukuthi isikhathi Hakera tusinya nako. apostol Ngupastor. fakiri Sinyari. angifuna ukuthi isikhathi indaba
bazalwane. At this moment of time, Manje ke nakuleli thuba ke tlo mo gopela ngwaneso Sipho Sibaya re rapele go feleletsa tshebeletso e ka leina la Morena Jesu. Amen. baba wethu oyingcwele uNkulunkulu manje ngibone saziso lapha esithi unalithimisheleko kukhona lasekelwe iNokia 1100 ubona u-activated 1100 Nokia manje ke ngicela ukuthi olitholile ayilethe ngaphambili etafuleni bekukgopela gore wena nayitopa ayitishika pele kutafuleni siyabona bathandika siyabona item number 2 reya ku-item number 2 umculo kammino iNokia nayisikhona okay wena atayitshishile 1100 Nokia angasoze nazolithola siyabona ngidlabele negroup voting ngidlabele negroup Uthom Damien and the group pele kuze lo-protect for the group telefone the group alale sisashaya ibona sibayeza bazosikhonza namhlanje besapela para sibata kawaladana ngabo
Xolisa kanjani? Besilungisa ukuthi uthola ngedisk manje kune-problem encane. Sinenzi badale kosi, sinenzi mtumba we kosi.
emzweni siyabonga abathandela emhlabeni labafana benkosi le boamino ba bana ba monena balatedi le Lesotho GYC ba re ba shetse sizocela uma bekhona basondele bazohlabelela re abazali tlo gopela gore ge ba le gone ba batamele baseza ba sa tla ka tsela eo ubaba umtshalo umsize
abathandekayo kumakhwaya aphuma la phambili re leboga dikhwaere tše di tlogileng ka pele basadumisa uNkulunkulu ba sa dumisa modimo inkosi yomsayisibusise modimo wa khutšo a re segofatše manje ke kunesicelo futhi lapha tirelo ya taelano simzwile kusukela izolo re mokwele go tlogela maabane ekhulumisana ney'mpilo zethu a boledisana le maphelo a rena futhi lokho siyakuthokozela gape seo re a se thabela manje ke ingakho-ke namanje sizomuzwa ekhuluma futhi ke ka lebaka leo le ga bjale re tlo mo ya bolela gape inkosi yomsayisikelele modimo wa khutšo a re segofatše sinomfundisi uVimogane re na le moruti v mogane uzoza ngaphambili inceke yenkosi o tlo tla ka pele mohlanka o wa modimo sisahlabelela thina sonke sidumisa ohle rena re sa opela ka go thumiša then uthatha e re ge o tla ka pele Thy faithfulness, Almighty God, great is thy faithfulness, Almighty God, how great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Almighty God. Amen. amen amen kunesicelo lapho babuzwane go na le kgopela gore ntate zwane ucela insizwa yonke yaserustenburg ukuthi ibone o kgopela lesogana le tila go tswa rustenburg gore a mmone inkosi yomsayisibusise Great is great is thy faithfulness, Almighty God. Great is thy faithfulness.
ake bulesha bayina kamuka lamre Amen sonke. Angibone bonke abajabulile baphakamise isandla. Hayi cha siyambonga uNkulunkulu bazalwane. uyamlewa mnimbayina Ngiwa kamkhane ngesibongo. ke mogane fane Ngikhangale ndansi. kitwa kwa basilo Amen. amen Manje ke nami ngilakusukela itolo. jalo le nesana ke ba mo mabane Ngibusiseke kakhulu. ufetshi kakhulu Ukukhuluma kwabazalwane go bolela ka bayina ngizuze lokukhulu kakhulu. ke bonne che khulu kakhulu Amen sonke. amen ba bohle Ngiyambonga kakhulu keNkulunkulu ke amleboga kakhulu modimo ongisitile nami. ya gonne go nthusha le nna Ngafika ebandleni ile ka fihla phuthegong ye ngalandza lobo bufakazi. ge nka lata bopaki jo Singaze siyoqedza re ka ba ra fihla mo re chaisha qhubeka nabo. ke nka ke sa tshwela pele jo Amen sonke. amen ka muka Manje ke ngiyacabanga ukuthi isikashana lebangiphe sona la ke a nagana gore nako e bamphile go yone e nyane sinengi kakhulu bangibhaliselile. yona ke e ntšhibile bankokeleditše Awu ngabe nje kube ngu5 minutes beka right. metsotso e mehlano beke ba e lekane ka bo Amen sonke. amen Khona bekuvuka emphefumulweni wami o go tsoga mo moyeng wa ka ukuthi ake ngithintathinte ngesikhathi sokugcina gore nke ke kgwathakgwathe ka mehla ya bofela nomoya wato. le moya wa mehla ewe Amen sonke. amen Bengitimisele ukukhuluma ngalesihloko ke ikemišeditše go ka bolela kunyakaze madimoni lahle likhona gore go šikinyega ngoba lowo moya ukhona uyabusa ane moya wa o gona o a buša wasibamba ge o ka ne go swara uyaphaphamethuneni o tlo phafoga lebile moya waleto tikhathi moya wa mehla ewe phathi nesikhathi sinemoya waso nako le nako wafika wemafriko wadlula moya wa tikologo o fihle wa ba wa fita nalesi sikiso le ye re lego mo go yona sinemoya waso. le yona e na le moya wa ntshe Amen sonke. amen ka moka Manje ke hayi angisuke kuleyo. nke ke tloge go tšewe Ngijabule kakhulu intolo mfundisi Nkosi cishe lokunye lokuphathelene nalesihloko lento ngibekele sona la. ke thabile ka kudu go moruti monkosi mabapi le tše dingwe tše di bapilego le setlhogo se Okuthinzile. o šetšailego a di kgwatha Bazalwane njengabantu labasha. baina bo ka batho ba baswa Nami ngiyaphinza ngiya-aphila. le nna ke a buša ke dira boipiletšo Ngiyacela kakhulu. ke tloga ke kgopela ka kudu Ake ngitshele nayi i-concept before sithinta lapha evini kaNkulunkulu. nke le mpotše ntlheng ye pele re tsena letšhuku la modimo Kule nkulumo yamfundisa uNkosi ephathelene nomdali nemfana lo muntu lomusha. pulelong ele ya moruti nkosi ye ile go mabapi le motswadi le ngwana o ile go motho yo moswa Ngiye ngathola lokhu ukuthi ke ile ka hwetša se sa gore umdali wami uma avuka ekuseni motswadi wa ka ga a tsoga mesong ayosebenza a ile šoma mhlawumbe ushaya ipiki go gongwe o epa molete mhlawumbe wenda lokwana lokhu umsebenzi lomatima goba o dira sela le sela ile go mošomo o bothata amandla akhe maatla a gagwe amandla alomdali maatla motswadi yo ayaphela a fokotšega uyawa-investa lamandla o a beeletša maatla wa-investa kubantwana bakhe le abakhulisa ngale mali kayisebenzayo. o ya beeletša baneng ba ga ba ile ba ba godiša ka Abathi tšhelete amen bantu labasha. a enanke ba re amen Akanamandla nje namuhla ga ana maatla bo ka piling ungamandla akhe wena. wene o maatla a gagwe Ujabule nje namhlanje ga a šetša tšofetše ka tsela e legolo uthembe wena ulifa o lakhe. tshepile wena o boga jwa gagwe Abathi amen bantu labasha. Uthage nje namhla mntali wakho o šetša a hlakile tšee motswadi wa gago legolo ungamandla akhe wena. wene o maatla a gagwe He entrusted his treasures la kuwe. kuru o tshepetše magomo a gago mo go wena Amen. amen Asakhuluma umfundisi uNkosi ge moruti nkosi a ntše tšwela pele le dipolelo ukunendele kwabalula. o nnolofaleditše Amen. amen Ngokuthi singabantu abasha kuko konke sikwenzayo. nka fa re le batho ba baswa go tšohle tše re di dirago Let us think. nke re eleletšeng Especially abadali bethu
enkosini kudu batswadi ba rena moreneng banje namhla bomfundisi uMasango bomoruti Masango ba timoto tabo tiphelile tigijela ngithi fatanaga tša bona di fedile go namelwa ke rena kokunye nabantwana babafundzanga go gongwe le bana ba bona imali yabidliwe ngithi tšhelete ya bana ba bona e lelwe besihamba bona uma siya tinkonzweni re sepela ka bona yonke into besisebenzisa imali yabo edile be re šomiša namhlanje uva umuntu lomusha athi lehono kwa motho yo moswari ahluleka kusapota mfundisi wakhe nethi kuya emhlanganweni uko a palela go support-a moruti wa gagwe go ya kopanong abathi amen labangivayo asabhodle kokunye ka nako e nga ba tšhito bathi uthi utosapota ngibani gante ena ore o tlo support-a ke mang ningamandla abo lena le maatla a bona they've invested ba beeleditše amen sonke amen ka mo ingakho namhlanje simela nangu umfundisi wami uPP Mahlangu Ngiyakholwa Yena vele uyasho ukuthi I have invested le yena wa bolela uhambe kusho se tlo go se bolela ngimi ke nna abathi amen ke labangivayo ba re amen ba bang konke lanto kukhuluma tšohle tša tlo go di bolela ukubelela kimi o di antši ungamandla ami ke maatla aka anisho ukuthi amen angive a le re amen seo se ra gore a le nkwe ningamandla abo amen le maatla a bona asakhuluma umfundisi ukuthi yangithinta le ndaba ngiyeva ukuthi ge moruti nkotsi a bolela taba ya nkgwatha ngaphakathi ke ya kwa gore ka gare vele kuvela kulimala ee go tšwelela dikhubalo asibanakeni batali bethu nke re ba hlokomeleng batswadi ba ba re kakhulu the spiritual leaders abasilidayo kwezikamoya kudu-kudu baetapele ba tša semoya nabatali bethu enyameni khuthele batswadi ba rena both biology. asibanakeni bobedi ga bona nke re ba hlokomele amen amen lapha ke ngibekele isihloko la ke filwe hlogo ya ditaba mo sithi lesihloko sehlogo sa ntse se re victory in difficult times phenyo mehleng ye bothata ukunqoba esikhathini tokugcina phenyo mehleng ye bothata goba ya bofelo unganqoba njani wena kule tikhathi tokugcina o ka fenya jwang mehleng ya bofelo wena njengoba ngishilo ngathi end times ihambisana nomoya wayo jwale ka ge ke boletše ka re mehle ya bofelo e na le moya ya ntsi ene lo moya esewukhona kule sikhathi lethina sikiso ebile moya o šetšego le gona mehleng ya rena kawulukhuni kakhulu ke bothata ka kudu kuyophumelela kuphela go tlo no thumelela bona bao fela le bayolalela ba ba tlo go thaetše kunelifu lenkosi encwadini yamahubo chapter 131 go dipisalom 131 livesi la 2 verse ya bobedi asilifunzi ga re bale uthi davide lapha dafita o re uthi davide angitifaki o re dafita ga ke angivumi kungena ga ke dumele go fela entintweni engasitiba ngetulu kwemandla ami dilong tše ka re go tea lethi ngihlulako o di ka go mpalela angeni o re ga ke tsene bathi khathini tokugcina mehleng ya bofelo bantu labasha bayangena batho ba baso ba tsene entintweni leti mathima tše boima entintweni leti thusayo tše di boifiša entintweni leti sabisa mtimba dilong tše di šiša tše di šišiša ba tsena amen sonke amen ba bohle ake ngithinte neti leyinye kuphela anke go kgwathe ka setei fela sitofunza gore tlo go robala uthi mfundisi asetha ngaphambili aphethe ngiye ngiyithanze le nkulumo bathi liphayipi ke fela ke rata polele re go phaipe aphethe liphayipi kore phaipe bathi bonke labantu labasha ba tseba tšohle bonke tšohle nema-weak point akhona le bofokodi ma-advantages wakhona le bokaone ma-characteristics wakhona le mehuta bathi bonke ba tseba tšohle bala ngaphakathi ba gona mo gare iyaqhubeka iprocess solo kubala ngaphakathi tshepedišo bala ngaphakathi fihla mafelelong ba le gona mo gare utifake entweni lelikhuni o ti tsentšha nthong ye boima ustenkosi utofa tatenkosi o re tlo This verse you will die. The Bible begins lithi you won't live long life. You will die before. bibele ya ka e o keke wa phela bophelo jo bo telele o tlo
tlo ba pile ga bophelo jwa ngena into gago etimatima kunawe. tlogela dilo tšeo di go fetago ka maatla tše di ka go go imela. Amen sonke. amen babo Lalelani matlabana. thaetšang batho ba baso Kugwetshwa bomake mhlawumbe esigodini. go ahlolwa bomme Kunemuntu omushana nekhasi kunetindzaba letimatima. motho e moswa o ka gare tabeng tšeo tše boima Letingetisabisa mtimba phela. tše dingwe di šiša Iphethe bafundisi bodwana. di tshwere ke Nabo babe bodwana. di bontate fela Labakhulu nabo hayi di bona thina. ba bagolo segoreng Kunemuntu omushana kwabita la ngekhaya. ke Bene babe. Hey sala. Ya lenza. tsebeta Ukulala. o ona mo gare Utofa. o tlo fa digo Tofa sikhathi singakafiki. nako ya gago sešia ba yona Ngicela sifundeni kafushane incwadi yabase-Efesu chapter 6. Ngicela ngizoqeda amasisha. baefeso 6 Let you lead Verse 10. verse 10 for my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you, I Lord. Oh, all my cares and burdens unto you, I Lord. Siyabonga akasifundzele umnumzana. Elokugcina kugcinana enkosini nasebandleni ayo amakhulu. a ke fetše ka gore ikopanyeng le morena le itiiše le ka maatla a gagwe A final word. Be strong with the Lord's mighty power. Ngicela lophethe amava okuphila asifundzele. Ekugcineni kwakho konke okusho lokhu. Amandla enu afanele aqhamuke emandleni enkosi amakhulu aphakathi kini. Last of all, I want to remind you that your strength must come from the Lord's mighty power within you. Amen. amen Nayi into engibona ukuthi iyophumelelisa bantu labasha kulesi khathi se lesiphila. se ka go phumeleša batho ba baswa mehleng e re phela Elokugcina gcinani enkosini. sa mafelelo tiang moreneng Amen sonke. amen babo Ungabuka abantu labajimayo, bathi bayodlala mhlawumbe ibhola or i-wrestling or yini. goba ba Baqala bapala bajime ukuze baqine. ba jima pele Amen sonke. papadi eo Live le nkosi lithi elokugcina uthi umpostoli Paul elokugcina ba o le ntšho la gcinani enkosini. tiang moreneng Amen sonke. amen ba bohle Kuyabhida ukuthi umzalwane aqine wa enkosini. bitša gore mina a Noma angena etimeni letikhulu kangakanani, uma aqinile enkosini. he o tiile moreneng Lalelani bantu labasha. a ke tšea batho ba Akengivumele. baswa anke ke fite mo Bathi bantu bangangena etintweni letimatima etimpilweni tabo. batho ge ba seno tsena dilong tše di ba fetago ka maatla Usemfowethu uNkosi la uma akhuluma uthi moruti nkosi ga a bolela mo o itše uma umuntu ahunga ore ge motho a furwa adonsa umntakakhe tinkanuko a gogwa ke tša gagwe dikganyong angathi kuyengwa nguNkulunkulu. a se ka ba le kare ke modimo ya mogoro ya moforago Amen. amen Asifuleni la ke bazalwane. nke re fiteng fa baini Bathi bangahamba kuletinto tabo leti babambile talo moya walesikhathi. ba re go sepelaspela dilong tše tša bone tše di ba tshwerego tša Bathi bone bangashayisa. ba re ge ba seno thula Amen sonke. amen babo Angashayisa. ge a seno thula Uvele umfundisi mhlawumbe athi uyamluleka kulokushayisa kwakhe. go tšwelela moruti mohlomong a re wa mo thuša thulong eo ya gagwe Uyangala ushiya ivangeli. wa ngala o tlogela efankgete Uyambona ukuthi akaqini lo muntu. wa mona ra se a tia motho eo Akayathi into ayendayo. ga a tsebe sa se dirago Elokugcina bazalwane, qinani enkosini. la bofelo ba ena tiang moreneng Uthi Paul kwenye incwadi uthi be rooted. paulo o re le tshimeng medu Ngamanye amazwi timpanzi tenu medu tše tša lena tše atimile ekukholweni. nke di mmile mo Which tirelong means noma ngabe ngisiphi isimo le ge e ka ba ke seemo sefe isolution ayisiku
ubaleke enkosini. tharollo e se ke ba o fralla phuthego. Elokugcina La bofelo qinani. tiang Ngiyophumelela kuphela abazalana abaqinile. go tlo no phumela fela baena ba tile Uyabona umuntu uma eqinile wa bona ge bothatile la ebandleni kusekhabo. mo phuthegong ke Uyabona umzalwane uma aqinile ge me udla kwala ebandleni ku-right kuye. disho tša mo phuthegong Uyabona umzalwane uma aqinile ge mo inatile amakhulunywa safe kangakanani ebandleni. le ge o ka bona mphuthega Noma sekulikhulu njani akanankinga. le ge o šetše le Noma bothata sekukatima njani uthi kamani ngifele la. yena sa ka gore Siphume etimeni letinjalo. Letinye besikifake thina. But isolution ayisifaneka. Isolution ihlala. tharollo ke go kgotlelela o dule Mhlawumbe nje ngikhuluma nje. mohlomongwe ke bolela tše Kuletinye wena uyatati. wena o dilong tšeo wa di tseba Uma ungakamili enkosini ga o sa ba wa tsima medu mo moreneng uyahamba. wa sepila Laba ebambisa indlela elula. ba bangwe ba tsamaiša ke tše Buka bofebuka letindzaba tika mxozi kubhoboka eliphayipi. bona ditaba tše a di a lebana le yena go no ditapae Uyayibona lento kusilula njani. wa bona ntho e bonolo jalo Ufeinta khona la. kuri wa idibala gona mo Njengabe libhobokile idolo. ge ba pipe maabane le ya ditla Labanye ngabe niyobhubhudela mfundisi uma nifike. ba bangwe moruti nkabe re lelo Sorry sesi. aowa ncaencae Hamba nami. ncaencae ngwanaka Lesibhayibheli encwadini kaJakobe bibele pukung ya jakobo e re chapter 1. ke kgaolo ya pele Lesibhayibheli ubusiswa umuntu okhuthazelayo ebulingweni. bibele e re go letlhogonolo motho ya kgothallelago melekong Yabona umuntu lo milile. wa bona motho ya medilego Noma ngalingwa ngani. le ga ka lekwa ka eng Uthi ekhali kababa kuyadliwa. ga gešo go na le dijo Ekhali kababa kunakho konke. legaeng la tate go na le tšohle Nabo babe nabo make. ke na le botate ke na le bomme Ngihlushwa yini? ke tshwenyegelang mo Akathi hlupha satshela nemngane wakhe lebalinganayo. ga te tshwenye ka boishela le ba bangwe Umfundisi uyohlala. o ya ga moruti o dula Umfundisi kunesitha lesingihlaselayo. moruti go na le lenaba le lentlhaselang Imfihlo letigcwele la. diphiri tše di tletšego mo Abe Jesu uyehla. ge ba jesu na theoga Bebayomangala abafundisi. baruti ne ba tlo makala La vele usho lama mfundisi masana kufihlwa uma kufihlwa. ntate masana go fela a re gante go utswa ge go utswa eng La kunebashadisi bafundisi. mo go na le banyadiši baruti La kulabantu abasha. mo bathong ba baswa ba Bashadisa, go na le batho ba banyadišago ba nyadiša bayakhumula, ba be ba apole badivosisa, ba be bayameshisa. ba be ba mmetšhantšhe Moya. ke moya Ngiyakhumbula ngomunye unyaka nami bangimeshisa. ke a gopola ka ngwaga o mongwe le nna ba sale ba mmetšhantšhe Niyafanelana uyathi. anke a be le tshwanelana Hayi ePitori, e se go pretoria just inside. gona mo magareng Titokuhlula letindzaba. taba tšeo di tlo go fenya Elokugcina la bofelo qinani enkosini. tiang morene Sibuyele emakhaya. re boela magaeng Ake bazalwane especially bantu abasha bangabi ngibo push me before I go. batho ba baswa di sekela ba di grieva Qina enkosini. nkutie moreneng Banna lento lebita ukuthi goal. ba le se bothuku ke nepo And ungaphumuli ungakayi-achieve i-goal o yakho. seke wa khutša o sa ba wa e hwetša nepo eo Set some objectives. go ka ba le tše dingwe tše leng gore di a go emiša Set some objectives. bea di-objections Set some objectives. bea mabaka
msizeni, Can you see? set some objectives. Pia mereo. Via mirero. Those objectives will lead you along Mirero yewe ito go sipidisha until you reach your goal. go fitla bo hwetšago nepo yeo ya gago. Ungabe umuntu omusha ongena ama-objectives, ungena goal. Ge o ka ba motho e moswa o sena seo se nepilego Le goal ingena ama-objectives. le nepo ya gago e sena morero, Ake nginisize uphila impilo yobudlapha. ke a go thuša o phela bophelo jwa lešhaeng. Utoyenda lento engayiva ngelinye ilanga O tla dira se kile go ka sekwa tšatši le lengwe silapha eSoweto. re le mola Soweto. Bathi kunemuntu ovita ukuthi siya le bareki. Ba re go na le motho e go thweng ke sia le bareki. Lapha etraining bekuthi makuvela mfana ma-apula Mo setimeleng ge go fite mošimane wa diapole uthenga le-apula yena o reka apole, kudlula wetinsipho go fita wa dišipa tše tša marega, kudlula wemandongo mane. go fita wa dimaka. Bona bayekeli badlula. Bona a ba tlogele ba fita. Uma ungena goal Ge o sena nepo lengenama-objectives ye e senago merero, utovola moyo ukutoyitoyela abafundisi uhamba nawo. go totswela moya wa go totoela baruti. Nakuthi isukele kulenzaba uyathi no ha. Ge nna ke re itšwa siye Pitori, makuhlale na Pretoria marudu la Bush. Usayimushe siye Pitori. Bush marudu ya Pretoria Sebayiyekelile leyo. ba e tlogetše jalo moya ola wa go tsogela baruti. Thina basishadi. Rena ba re nyale. Hayi. Net bafundisa yenta ngathi iyabhata Ge baruti ba ka re hei ithoma nkare ya go kobalaganyana kuqhamuka lenye go tšwelela e nngwe yakawosinyama ke a tšhisa nyama. Tšhisa nyama. uyopheshula mimoya. O tlo tšea ke di Namhlazana bagwetshwa ukhona lapho uyaqwaqwa ibeka usitanta lapha wani. le mohlang ba kwebiwa Solo uyalandzelela wena. le gore ba thoma Awangena jwang ushona o khona. se šala nthago wena fa o ya mo ba yago. Ake ngimtshele lenye indzaba. Ike le botše taba e nngwe Sosuka masisha. go Kunemfana wami lelo mkhuhlane. na le Lokubani uyangihlekisa. mošimane Uvuka ekuseni tikolo sesivalile. Uvuka ekuseni tsoga o seng dikolo di tswaletse angene la kamakhelwane. a tsene ga meagiša Badlale. La kamakhelwane adle. a ešimo ga maga Ayibenzela bathi njalo mina ngilambile ngikhaphe nekhapane bayilabo. ge yena re tshwere ke tlalang Nabe afike kgapeng adle. a fihle kwa aja Yena umntwana uyalandzelela Nkosi yami. ngwana ka ba šetse Nto morago yakathi hayi nami sengilambile bashona yela le ena nna ke tshwere ke tlala o sheba afike nalo adle. a fihle le kwa aja Uyalandzelela. le ene le o mošala morago Bayi-6 angithi. a ke re ba e 6 Ande afike. Sengi-6 ntambama. ke 6 ye mantšhi Akukahle into okugcoke nemabhijami sona kuyalandzela mara mfana wami ushayile. kore o apere dipitšama a ke tsebe o ba šetse morago Utoba njalo one day. o tlo meetša wena one day Qina enkosini. o tie mo moreneng Lithi imimoya mayiqhamuka. bakeng sa I know my goal. Uri ke tseba Ngiyakwazi meetlo. ubuntwa bami. Ke tseba I pitšo ya ka. want some objectives. ke na le This is merero not the one. ga se yona merero yewe Angibitelwanga lokho. ga ke a diteletšoše Angikwazi. ebile ga ke di tsebe. It's none of my You will business. survive. Ke tlo phologa o tlo phologa. Amen. Amen. Listen iBhayibheli la. Bibili mo iri Qinani enkosini nasamandleni ayo amakhulu. tiyang moreneng Uphelelani inkosi yakhe inamandla labakhulu. o tshwenyegelang morena ga go Uwalisayini uNkulunkulu akadanye ngemandla. gatatswa ke eng morena ga ga gomme ka maatla. Incwadi kaDeuteronomy isho la mavi ithi, Ngwala draw your strength from him. tsiba maatla a gago go tšwa go yena. Kunesisho nathi besisho ngiyakhumbula sithi hayi mthandazo wami sojika la emasenkeni. le rena le re atiša bolela matlhathapeng yaka matšatšheng No man, draw your strength. man hwetša maatla a You've gago. got this.
You have unamandla. Deuteronomy. There's stored power above wakho namandla. Nkulunkulu has stored your power above. Ukuze ube namandla okusabalala. No, you are lazy. Bazalwane bayavilapha. Uthi mase avela fele khona la. Uma sekulukhulu. Avela fele. Uma kufuka lebe thinto umfowethu inkosi la. Itinkanuko. Umthola sahlela kwabita kancane tingiphe. Ene vele timphethe. Tombulala hleli khona la. Inkosi yakhe iganyile ngemandla agcwele amasaka. Amen sonke. Amen babohle. Amen labafayo la. Amen baba. Inkosi yakho inamandla. Wena khwethe mata go applyele. Throw amandla akho. Applyela mata. Bakeng sa urhwelo. Limano mabi adiyabu asahlole kancane maqhinga kaSathane angesosokala mano adiyabulo etikhathi into ogcina mihle ngiyakufela le ndoda inemaplani unalemano mumnekho unemaplani unalemano amen sonke amen babodlalelani jayechanga encwadini kaTimothy ngiyakhonta phela 2 Timothy chapter 4 2 Timothy chapter 1 Timothy chapter 4 sorry ifiyamathomo iBhayibheli lisho lamafi lapho ibili kulela mancheka ngakho amen sonke amen yathi lokuthi esikhathini into ogcina ziba sesawuri mihle ngiyakufela kutofika tikasi lelikhuni kutotsho lamabaka amathatha amen amen leti kasi lelikhuni leti tovela mihle yokuthatha itotshelela iBhayibheli lapha lithi categorize into 3 Bibili mola yidi lithi kutovela abafundisi bemanga irutotshelela baruti bamaka uvele li nemoya wemanga limoya wamaka deceiving spirit moya wa go arusha nemfundiso yemadimoni lithutisho kuba thuto yamadimoni amen sonke amen babohle uyabona amadimoni wabona amadimoni ayane imfundiso letiphaphela anali thuto umfunda ngale translation lengiphethe ka bibili yethu lithi laba letimfundiso temadimoni letimfundiso temanga lithuto jamaka setikhona namanje shethi lichwelechi lo tibabambile labaningi abanjini baswele seducing spirit kurikili thuto chele muri ndiarusha amen amen uyathi uma tifika tithini wathi hedi fika thuto chele tifika nanye bafundisi bemasonto ihlale baruti babasontweni leni bathini kerekeni lena bari leli Bible lithi vele titange bantu abakholwayo bibili yakhe lesontweni bathini bari ngwa kerekeni lena bathi skate one side brook one side skate one side brook mthetho one side bantu nzete bala khatel skatse democracy le na kuyathukulo yi angise democracy na moya kasto ogcina akiri democracy leyo na moya wamihlangu vele asibone bonke labafuna amalungelo abo ngoba idemocracy baphakamise isandla la kule kubalo khona babanyaka bona kwetha lidukelo momfuthe bo ka democracy shiki yabona ebato base basitshela ukuthi bafuna ilungelo kukuphi ebasonto bari kutsha kwanyaka lidukelo bari boyishoro ke kaya uri bari fele moya le ke moya mjewe iyadlula olibile wafita nethi ngoti laba ngena kuyo kodwa phela manje laba moya ushiya litubu ngicela sifunze le chapter 3 incwadi kaTimothy wesibili siyayifunza le masisha nje bese siyothandaza khubeka manje Timothy glory hallelujah sing glory glory hallelujah sing glory glory hallelujah when the Lord sanctifies
verse 1. Lo funza akafunze verse 1. Ngicela noma ungafunza ngelisho linye verse 1 uyogcina ku verse laka 9. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kusavela isikhathi esinzima. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazijayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenathando, nabathebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokwesaba uNkulunkulu, kepha amandla awo bewaphika, labo-ke ubagwema. Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa izono, bekhutshwa izinkani kwezizinhlobonhlobo, befunda njalo, kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. NjengoJane noJamri bamelana noMosi, kanjalo laba bamelana neqiniso, abantu abonakele ingqondo, abehluleka enkolweni, kepha basayiqhubekela phambili, ngokubukhula babo kuya kubasobala kubo bonke, njengokuba kwabanjalo noBaba. You should also know. You should also know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times for people who love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and have no interest in what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Amen. Amen. Asisaba lanza one by one. Arisatolichia ka Ngiyabona namaphusta abala lapha. Mhlatsheni balwa go mola libona ke. Moya wa letikhathi. Ke moya wa mehla e. Amen. Amen. Mhlawumbe bongaka. Moya osathi ke moya. Amen. Amen. Letinye tinto akwehli mhlawumbe into lebonakalayo. Dilo tshedi mo a go tshwelele It's just to speak. Njengoba ngishilo moya uyaphephula ushona le. ke lebilo Uyaphephula ushona le. moya wa o fita le tshona o di shepo wa di busha gape di ya kwa. Moya. Ke moya. Le chapter 4 isaste yona. Kgaolo ye ya bone yona Isaste etinsukwini tokugcina. iri Kuzovela isikhathi abatoyala khona sifundiso seqiniso. kutotsholela le mabaka mo batho go gana thuto ya Ukufuna lokho bakeng sa tšeo bayolandzelela tifundiso tokweduka. ba tlo latelela dithuto tše di Nentshumayelo ngale Bible ithi nentshumayelo emadimoni. ka bibele e re le dithero tša madimoni Batotilandzelela. ba tlo di šala morago. Le uthi Paul yathi kokuTimothy usesikhathini tokugcina kutovela isikhathi letikhulu. Paulo o re tseba Timothy gore mehleng ye bofelo go tlo tšwelela mabaka goba mehla e methata. Bese le translation ithi kutovela mimoya jalo translation ya ka re go tlo tšwelela meoya lapho abantu bayothanda khona imali. mo batho ba tlo go rata tšhelete ntsi Bakhukhumale. ba e gogomoša Batibone. ba ipone Moya. ke moya Inani enkosini diang moreneng nasemandleni amakhulu. le thateng ya maatla a yona. Amen. Amen. Encwadini kaPetro ngiyagijima bazalwane kuze ngicede. Encwadini kaPetro lengwalong la Petros chapter 3 verse 3. kgaolo ke ya boraro le Lithi iBhayibheli lapho bibele e re fao batohewula uNkulunkulu. gore ba tlo Bahewule baze bahambe bakhulumela. ba tlo Basomkhulu wenu bagogweni bafa. ba be ba tšhame ba bolela ba re Bafe balokwathi yabuya. tšhe ba re wa bua Uke wabuya. sala bo Niyatibambelele. le senyetša nako Kuthi le ufunise emadimoni. thuto ya madimone Moya. ke moya Ngithi mina uyobamba kuphela nna ke rutlwe tshwara fela labangafunzi bao ba sa balego batiside baqine enkosini. bakeng sa go ithuta sa go ithuša gore ba tie moreneng Bantu abasha batho ba baswa to getting involved
gore le tsentšhe ka gare church daily activities. ditshebeletsong tša ka mehla tša phutego Consider to be rooted. go tla le thuša le go tsima medu Bangifa bazalwane. baena ba nko Isolate yourself ipie gole from isolate go di hweranya goba go di kopantšha or kusilela. Kusilela. go šala Ungaveli kahle etinkonzweni. go se tšwelele gabotse ditirelong Ungadli kahle lidla nkulunkulu. goba go se še gabotse ditšulamodi Digeste. kore o refologetše gabotsana Ime phakathi kwabazalwane. o ruthe mo gare ga baena Feel at home. o tikwe o le gae Funde something la kubo. o ithute se se Nabo bafunde something kuwe. le bona ba ithute se se Utosilela emzeni. kore o tlo šala mo mogaong But kwenda lokho, fela go dira seo you will be rooted. o tlo ba o tsebile medu Ayateacher madimoni. madimona a rutiša Awodalang teacher boses kuhlubulani maduku. a ka thuko ya rutiša go bosese gore ba rule tukutšeng Ubhalo omnye sathamba nge-excuse. o kwa le mongwe a etla Emsebenzini bathi ngikhiphe netumang laphakathi. kwa mmerekong ba re he ke Bagcoka umangiphume. Umangale ngoba sewuphumile solo kakagcoki. umangale ka rutšwile o ya spam mara a sa Oshama excuses. kuri o tla ba le di-excuses Ngiyabonga umfundisi wami angangifakazela. Khona omunye umntwana noma nje ahambe walimala endleleni. ke a leboga moruta ka ntle Wake wala umsebenzi. Umsebenzi iqobo bathi siyakuqasha. La umsebenzi. ngwane mongwe Lethi o khipha iduku. ne fela ka Khipha leduku. ba re ntšha tuku Gcoka ibhruku. apara boru Wathi ngeke. a re ka seke Ngeke hlala umsebenzi ngala wena. La bekhane. dulang le ka ya kwa le mošomo wa lena Nemsebenzi ngala wena. le mošomonyana o wa Nifuna ukungikhulula. le nyako nkapula Hayi Maruti. mfundisi Bathi wa tseba ba reng umasitoka maduku. ge re apara tukutšhe Utofa. o tlogwa Hey muthi yo story ke. o tshwanetse o tsebe setori sa gago Mele indzaba ya akusingandlula kunomake wemndiya lo bathi uyalekhipha staff. Kamar ngicoshe staff samangikhiphi. re ka phala ke mosadi wa lekula e ba reng o rile a gana go tloša Staff angikhiphi. ara ke tlose Kamar yohlala ekhaya ngasebenzi. kamane ka dula Mara gae angikhiphi. mara sekaf se sona a ke se tloše If you are rooted, ge o tsemile medi goba o medile o tiile uqinile enkosini. o tiile mo moreneng Akukho lokungakunyakatisa. ga go se Lokho setlhogo isimo sini. le ge e ka ba Ngisho sebathi ufeyile esikoleni kuphume ama-results. le ge ba ka re paletše sekolo Awunankinga ni. ga o na bothata Amen. amen Etinsukwini tokugcina mehleng ya bofelo ye kutovela inhlobonhlobo etimfundiso go tlo tšwelela leti tobe mehuta tichutshwa madimoni dilo ukuze tše tibulale nina. bakeng sa gore di le bolaya Babusisiwe labaqinile enkosini. go letlhogonolo ba ba tiile go moreneng Babusisiwe labayoba faithful and just. go letlhogonolo ba batle go tshepega ba ba Abone ukuthi lokhu sekungetulu kwemandla ami ngeke ngikukhone. ba ga gona go lekola gore tšhe di amphita ka Let me voice it. palete nke ke di ntšhetše ka Ukuze ngisinze. bakeng sa phologo Amen. amen Sibongile bantu labasha. lebogile batho ba baso Siqale saba ngibo nathi. le rena re fetile gona moo Kunye lengitontshela kona ungatigaqi etindzabeni letingetulu kwemandla ami. sixty fela se nka go go botša sekwati Kuqedelana amandla lokho. tšeo di feleletša namana Uyawaqeda amandla akho. di a fetša maatla a gago dilo tšewe Ugcina usikhwakhwa. o tla feleletša o le Amandla akho aqedza ngale tinto lewushashoda tona. ba tla fetša ke dilo tšeo di bolelago Lokushashoda kwakho dišwamišwamo tše tša uqedza amandla akho. fetša maatla Letinye a gago. tingetulu tše kwakho. dingwe di a go feta Phumana. tšwang mo go tšona Amen. amen Uma uqhubeka nale ncwadi yabase-Efesu, ge o tšwela pele le buka ba this the Bible, Satan has got some strategies
bibele re Satan o na le ditsela unema strategies o na le ditsela akamanye Satan agahle diabolo a tswa fe kunoyi uma sikhuluma ngestrategy khere re ka strategy asithathe umuntu losomayo sike sasoma okay sinakho archiye muthu ya free akaveli athi kwekuthi no tshela gore sa gore ufuneka kekele njengeliqulu uthanda tini para jalo ka mukukulu mara sona kuyakhona lapha utsiba mo anepile go now lo batla private barapa libe nesa lo ponye o ngwana di 8 le nakeke yena isale na Satan unjani diabolo akasuka njani kom Satan no wela hayi ungenteka sigwelela sonke ukadireka iholi igwele so holo iklechi babodwa leso baphethe moya ngalethi khathi bagona ba ushithe kuba tswere moya wa mehla mara ngithi wakubamba nna ke re ge o ka no gore tlane kuyolamla lithuna kutlo lamlela ke le bitla labanye uthi ungababamba ba bang ba re o re go ba swara kuvele le last bekakhuluma ngayo umfundisi inkosi kutshwelele kganyogo yela ya moruti Joshua akhanuka imoto akana enough money yokuyithenga asina tšhelete a tsene sekolo afune cellphone ainake mogala sellathekeng a sa deposit asipila se deposit or ayithathe installment o ra se tšee ka installment bafundisi ba baruti ba banna basha batho ba baswa ke ba uyabona njengoba manje le a bona jalo ka ba le sona uma kungenteka ingoti basile holi iwile ge o ka direga kotsi go thwe holo ye e wile government angasibopha tandla leti yabo government akare bayakweleta labantu laba ka gobane tikweleti leti hleli ke dikoloto tše di dutše go mo amen tikweleti leti gwelela ke re go tletše dikoloto fela go tloga mo go ya kwa obesecela imali omnikelo angikugopele tšhelete ya mneele tikweleti tsethe yonke dikoloto di tšere sebakhuzwa lekuthi ningasayi kamashonisa mani ungekhona lapha bano bahleka fela ra se ba go nomuntu akhaya machonisabalele fa akanabantwana ana lagaya akanalutho ana silo amen siyaninceda bazalwane re a le thuša baeni buka nje indlela leophila ngayo lebelela tsela e o phelago ka yona qina enkosini dia mo moreneng Satan has got some strategies diabolo yena lenza be-cellphone nento ukuthi ifike ngesikhathi lekungesiso taba ye ya cellphone inoba re itlile ka tsela angigcine nganayo indzaba ange ke fetse ka taba kunalomunye moya nyana go na le moya o mongwe bakhona le nami ngibaphuzile go na le ba kšetekilego ka bagale amen bantu labanye amen batho ba ba ebusuku kuthunyelelana nama-SMS nabobrother nanabosisi go romelwana di-SMS ke bo abuti le akulalwa ga go robalwe nitothi amen uma injalo litore amen ge ba go jwalo kuyathunyelelwana go a sendelwana noma kungasikubi ni le ge e se mara kuyathunyelelwana fela mara go nore uyaye witbank uhamba nami ngemava yami ophela inyama leningi ngizothwala i-ice cream ngitatla le ice cream ngabe ngimi mina ngabe ngiyakhala ge ba be le nna nkabe lealo ngaba kunjalo ka gobane go jwalo kuyathunyelelwana kuyasendwa itolo ukuthi ngijikele ematoilet ngithola sebabhisi mabona ke ya ka la emva babhisi bayarisiva nethi umuntu akho uyangithusa ngemuntezamrisiva engathi ga hwetsa go receiva uyirisive ulalela a nyako e receiva o theditše yebo yes yebo yes yebo yes yeah yeah yes okay all right yebo yeah you will die utlogwa utofa njengesilima utlogwa jalo ka setlaela utofa uthi ufike sale siyifunzi cellphone sorry Doris utlagwa sorry Mamsi
kote sorry Doni. Sorry Jomo. Sorry Jomo. Sorry boy. Sorry boy. Ngoba vele uma sewufile sidayiba. Abana ishechubule loyibana kutobale access. Ake ngitshela imfihlo. Ngeke ngitshela isiphiri. Lapha ekhaya la. Mola la hayi ngilaka. Kuvulekele bazalwane ukuthi bahlale. Who opened, who welcomed. Fela sala kwa hlaka ko. Mina ngithengele ifoni ngiyayinika. Nna ke reka sellathekeng ke fale soga. Angiyakholwa. Akere ke modumedi. Wenda itori ngale cellphone. O dira ditori Mina ngiphethe ipack. Nna ke tshwere starter pack. Block le cellphone. Ke blocka cellphone. Ifanele ivule ngubani? Itshwantse boloke mang? Ngiyayithatha ngithi ngoyivula. Ngithi ngiyayivula nje. Ke a itshiya ke re ke yivula. He ke re ke yivula. How sweet. How sweet. Ngakuthumelela lamangaka ama-SMS kwenje. Ka romella check ka SMS. Uma sewutholele omunye ngitshele. Ge o khweditše mongwe mpotši. Life. Bophelo. Siyabonga. Re a leboga. Kunaletinye tinto they materials. Go na le dilo tše dingwe tše di tshwaragago. Be careful utofa ngayo le nto le. Fela hlokomela o tla gola. Sebenza uhola imali. We mo wa Uqala ngiyona le mali leyo ihola. ge o sa hlokomela o tlo bola ke yona tšhelete eo e golang. Sibongile MC. Re leboge le motshwaro. Siyabonga abathandekayo. Re a leboga baratedi. Izwi kaNkulunkulu Nkosi yomhlaba isikelele. Njula modimo a khutshwa re segofatse. Likholekile liqinisile. Ke thereso le dišitše. Lifanele ukwamukelwa. Le tshwana ke go amogelwa. Manje ke bathandekayo thuba lifana leli. Nakong ye e leng jwale ka e banena. Ngizomcela umkhulumalepe. Ke tlo mo kgopela mkhulumalepe. Azoba namazwi okubonga. Abe le mantšu a ditebogo. Singakahamba ngaso ngoba ngiyabona abanye bazansi bayaphuma vele. Re sešo ra sepelwa ke re ke bona ba bangwe ba ena ba etswa. Sisahlabelela ngiyamcela upastor. Le sa o phele ke a mokgopela pastor. Kurimwana osijeso utabuya sikurimwana osijeso utabuya
ke bua le ke dumediše ka leina la morena wa rena Kristo Jesus. Ake ngiphinde ngibingelele ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Le sa amen ayiwe. Ge le sa amen lo letšatši le tla dikela le. Mane masho ukuthi amen ilanga liyoshona nilanga. Ge le re amen gona le le sepele. Kodwa uma nithi amen niyohamba manje. Ke rata go tšea sebaka sa go MC ke leboge Modimo. Ngithanda ukuthatha lesikhathi lethuba ku-MC ngibonga uNkulunkulu Ya re thušitšego gore le be gona mo. onisizile ukuthi nibe khona la. Le lena ka moka baswa le be gona. Nani nonke bantu abasha nibe khona la. Ke a kgola gore le lena le a itumela. Ngiyakholwa ukuthi nani niyajabula. Ebile ga le itshola Nokuthi futhi aniyisoli gore le be le sa tlela mo. ukuthi bengizela ini la. Se le be go le senyaka le se hweditše. Lokho benifuna nikutholile. Dipheko ka moka le natho. Umuthi wonke niwutholile. Ge le koloi igrisitswe ntšhitše di-oil tša kgale Uma kuyimoto igrisiwe yakhishwa nama-oil akudala le di-plugs nama-plugs. gore gabotse. Manje seyi-right. Am I right? Bjale ka bona ba kereke ya Kristo Jesus Manje la empandleni enkosi uJesu sepelang gabotse sithi hambani kahle. le phele ka mokgwa ba le rutileng ka lona ka gona ba. Niphile ngendlela abafundisi banifundise ngayo. Le seke la tšeatšewa ke dilo tša lefaseng Ningathathathathwa izinto zalelizwe. le swane le ma-India. Kodwa nifane nama-India. Ma-India Ma-India o tlo bona le ge go le gare ga bata fa ke letlhoko kafanyana ya gago ya rauntenyana noma angaphakathi kwabanye abantu vesana afake lento yakhe o hlompha tumelo ya gago. uhlonipha ukukholwa kwakhe. Go ba gabotse gore e mongwe le mongwe a hlomphe ya gago tumelo Kuhle ukuthi omunye nomunye ahloniphe ukukholwa kwakhe. e le go tumelo ya phuthego yena. Ibandla lenkosi uJesu. Se kwa go bantšha borapedi Ungaxubanisi ukukholwa le bohetenyana. nobuhethini. Ga o rata go phela gabotse Uma ufuna ukuphila kahle o phele ka borapedi fela uphile ngokukholwa o kuphela. tlhoka gore borapedi bo monate ba. Uzobona ukuthi ukukholwa kumnandi Go kangakanani. na le chorus e nngwe Kunomhlabelelo omunye be ba e opele mengwaga e le fetileng beyicula kule minyaka edlulile. ba re angeke ubuzwe bumnandi balele bangele uma usashiba. Ma usheba ngeke ubuzwe bumnandi thutha Ga o santane o shaba o ka se ka ba bo utlwa bonnate ba lefatshe. isicelo uzothatha maphokwana kwahamba Sa bofelo tang mara na ungashebi ukudla sonoro mara ga o sa shabe o tlo ja o bonona udla sonoro o o ja bontle ga go sheba. ya o ka lebelo tla kwa bo monate ba efa Ngaleyo ndlela uzozwa ukuthi tumelo kumnandi e kanjani. mnate iyatshireletša e bose Ukukholwa kumnandi kuyasigcina kuhle e godišetša batho go lokeng isikhulisela ekulungeni ka kgeo le ka gare ga tumelo. uma ungaphakathi ekukholweni. Jwale re lebogile Modimo ka selepa Manje simbongile uNkulunkulu ngendlela emangasayo. rapelela ka moka Siyanikhulekela nonke re re Modimo a le tlhokomela. sithi uNkulunkulu anibusise. Taba e nyakegang kagolo Indaba efunekayo kakhulu ke thapelo umkhuleko le go bala mangwalo. nokufunda imibhalo. Ge o ka kgolofela thapelo Uma ungathembele emthandazweni wa bala le mangwalo wafunda nemibhalo ae o na le weapon ko tšhireletša une-weapon o na le tšhireletšego ugcinekile kakhulu. maatla a tšwa go baleng ebeng Amandla abuya ekufundeni imibhalo le go rapela. nokukhuleka. Mongwadi e mongwe o re Omunye umbhalo usho la mazwi even the weakest Christian ukuthi nalo oyethileyo amandla when he start to pray uma aqala ekhuleka the devil shakes. uSathane uqala ukushukuma. Ungafunda iBhayibheli from Genesis to Revelation. Ungafunda iBhayibheli kusukela kuGenesis ku Angeke Revelation. uthole lapha Sathane ukuthi uyakhuleka. Angitawuthola mogoteng Mara ukushumayela mara gorera nokukhuluma amavesi le go bua di-verse wakwazi. wa go itse Mara emthandazweni mara mo thapelong hayi akekho. gayo La simthola khona ke mo re mo kranteng failwa fa. o fenya foo ngotshwa lapho. Go na le lentswe le la go batla sone ka 5:18 re
o 17 o rapele le sa fetse ithi lithi ukhuleke ungaphezi. Jesu Luka 18:1 are le rapele motho a sa lapa Nithi nikhuleke ningadinwa. 26:41 mo go Mateo Jesu are rapelang gore le sa tsene moleko uJesu uthi khulekani ukuze ningangeni esilingweni. o bona gore thapelo ke yona bophelo jwa modimo Uyabona ukuthi umkhuleko uyiko impilo yomuntu. thapelo ke bophelo jwa modimo Umkhuleko uwona impilo yomuntu. umedi ya tlaphelang a phelang modimo ka boiketlo a sena thapelo Alikho ikhola elingamkhonza uNkulunkulu ngokuthokoza ngaphandle komkhuleko le go bala bebele nokufunda izwi. lentswe la modimo le re Izwi likaNkulunkulu lithi go ba Hebrew 4:12 kuHebrews 4:12 lentswe la modimo ke le le phela izwi likaNkulunkulu liyaphila, le na le matla linamandla, le bogale libukhali, le ya khona liyakhona go fenya kgopolo ya nako ukunqoba inkanuko yenyama. o bona gore go bala go botlhokwa jwang Uyabona ukuthi ukufunda kubaluleke kangakanani na? modumedi wa go sa bale Umzalwane ongafundi a ka sa fenye moleko aneva ahlule imilingo. and the more o sa bale And the more ungafundi, the more le thapelo e va go the more umkhuleko nawo ka uyaphansi. thapelo e tsoša ke go bala Ngoba umkhuleko uvuswa ukufunda. then ga o bala Then more ufundi, moya o mokgetho lo moya oyingcwele, o modimo a buduletsego mo mangwalong lo uNkulunkulu awufake embhalweni o msafatša tumelo ya gago uwenza ukuthi ukhona lwakho lube renewed, ebile wa e matlafatša uwenza ukuthi liqine. and gape-gape And futhi o se ko a tšhaba go fasta ungesabi ukuzila ukudla, o fasta uzile ukudla. never mind o ka fasta a ile gore bona gore ga o kgona Uma ubona ngathi awukhoni, o fasta from morning until 1 o'clock uja uzile until ekuseni until ngo-1 udle, be ka moso nakusasa futhi le tla šona la lizoshona ilanga, ka moso nakusasa le tlase sekuyoza gore step by step kancane ma o kancane. se ko a relaxa thapelo Mara ungarelax o emkhulekweni, seko wa leka go relaxa ungalingi nje uqala urelax wa emkhulekweni, relaxa thapelo ngoba emkhulekweni warelax emkhulekweni ka sekobolo ngeke ulunge. bala bebele Funda izwi gore rape ukhuleke, then o tla tswela pele uzoqhubekela phambili. lentswe la modimo le na le matla Izwi likaNkulunkulu jale ka linamandla. mantswe a batho ba baswa Ngala mazwi bantu abasha re a le rapelela ngiyanikhulekela, masibele le lena ngithi uNkulunkulu ahambe nani. di-oile ka moka di sotlwe U-oil yonke gola gore le safetse moyeng ka moka ngiyakholwa ukuthi nonke senithole ukukholwa okusha, na le matla seninamandla. tsamayang Hambani le ba le bebele la rape funde izwi nikhuleke, then le tlo ga gago then nizoba kahle. God bless you all uNkulunkulu anibusise nonke. Amen baba. Sibongile bazalwane. re lebogile baena Amazwi avela kumfundisi egameni lenkosi. matšwetwa go morutile ne la morena Sesiyothandaza bazalwane e uNkulunkulu rapela usasiza. bjale modimo a re thuše Inkonzo yethu ifinyele emaphethelweni. tirelo ya rena e fitlhile mafelelong Nami ngizamile ukugijima. nna ke lekile go ketima Noma ngimfishane kodwa ngigijimile nje impela. le ge ke le mokopane fela ke lekile go Manje ketima. kunezaziso la abazali baseSoweto bathi bahamba kodwa siyothandaza. go na le tsebišo ya gore baena ba soweto ba sepele fela re o rapela Umfundisi uHome uthi kunemali ayitholile ngaphandle umnikazi wayo angeza ngaphambili uyazi ukuthi malini azoyithola. moruti kgomo goditše tšhelete ya tšhotirentse mongwe wa yona ge e goditše a tswelele go yena then a tlo e hwetša Umfundisi umkhonza walapha eWitbank ucela bonke abazali balapha eWitbank ukuthi kusasa babe khona lapha bazokwazi ukuthi bakline. baena ba witbank ba kgopela gore ba iponagatše mo go tlo hlwekiša ka moswana Then futhi ke kucela bashumayele ukuthi uma siphuma emva komthandazo bese ke baya lapha kuleya office. bašomaedi ba kgopela go ipatametša ko ofising ge re tswa bohle ka moka ye ke swereng ya mathomo e re ke kgopela ba mamelodi ge re seno fetše o rapela re straight busing re se ka jika-jika bus ya sepela go sekgale brother Eric o kgopela bazalwane ba thembisa gore ba iponagatše transporting ya bona it was supposed to depart at about 1:15 if e dile nako eo ba kgopela gore ba ge e seno tswa
tirelo ba ipona ka tse transporting ya bona mfowethu Masina o gopela mozalana ka o teng wa tswang empalentle a bona le yena before ba phatlhalana ke a leboga siyabonga bazana siyahlabela umhlabeni lopholile re opela pina e fodilego ngizomcela umfowethu uJosiah ufundisa ubani futhi ucela ukubona Mr. Masina avail yourself to pastor siyahlabela ubhutisiphi uzosikhulekela Ibongwe abantu ibongwe Babegameni lika Jesu Kristu nelika Moya Ingcwele sibongile kuze kubela inhlizweni zethu sithi Ebenezeri Baba kuyanga ngokuqonda kwethu kodwa Nkosi yami kuze kube la kuye ngothando lwakho nomsa wakho kithi bantu uNkulunkulu wami omuhle sibongile Nkosi yami saqala lenkonzo kuze kube la namanje Nkosi yami siphakamisa izandla amehlo ethu agcwele izinyembezi sisazohlukana Baba Ingcwele kuningi sisize ngakho sipha amandla ke Nkosi yami okwenza babona amandla onke intando yakho nezwi lakho ngegama lika Jesu uNkulunkulu wami onamandla onke uNkulunkulu wami ophilayo ngiyakhuleka manje haleluya phefumulo wethu Nkosi yami igcwele intokozo nelukuluku babona amandla onke nokuyokwenza uNkulunkulu wethu onamandla ke sazongena emgwaqweni haleluya sivikele Jehova ezingozini sihlenge uNkulunkulu omuhle intokozo yethu gcina Nkosi yami kuthini ilondekile Sathane namadimoni akhe Nkosi yami angasitshontshelwe sesiphekona sifinyele emakhaya siphephile uNkulunkulu wami onamandla onke eshanyela yonke imigwaqo yaseSouth Africa egcwele ingozi babona amandla onke abantu bakho bafike emakhaya baphephile ngegama nangegazi likaJesu baba siphakamisa izandla sithi bayede ezulu lamazulu bayede uNkulunkulu uthando mfana njalo ize kuyinkosi yethu Jesu Kristu thina ke siphila ngenjabulo siphuma